Okay. I think you can all hear me, eh? Can you guys hear me? Yeah? Okay, ko ti live ko ini, ko ilo pe nau, hang on a minute. Ko laktu ka whakamalo ke o tua, ko inga, ko ne ngahi ofa, mo ne ngahi tauhi, whai mai ke tau mo ui o tau a sia mai, he ngahi a ko eni, ko ilo pe whai tau lockdown ni, kau tau whawhetai pe mo whakamalo ke o tua, ko inga, ko ne ngahi ofa ko toa pe, ko tau ngahi whaki whamili. Ko atu tala monu ke tau si whanga whae na nau ma e tali ui he ahoni ngai September ko ofa ka mo tolu ko no kotoa whanga kui mai kau ngai vasi ko ula ko toa pe ho tau ngai loto whale he ngai aho ko e ni. Ko nau sio he fo ke toko tahana ne hanga o share e fo i live me sune e kusi ngau e koe no whai koe ni po pere meni. Pa ko pehe pe o ku lahe taimi o na ke te asia tu ka mo tolu. Pe a mo whakamole mole i a ngiau o ka pau na ke te ia live atu. Ha mako e fo i mahine ne ua na ke te live atu. Ke mo si o mai ka te au. Ka ko tu e whainga maali e ko e ni, ko hinga. O ko os mea i pe, ko e osi pe lockdown ni, e whaile vai ngā ue, pea ko whakawhetai uhinga, o ko osi lahi pe ungahi ngā ue, o ko teu pe ke whai moe lao, ke tuunga ai lipaanga ko e ni. Ko e kulupe ne wanoa, o ku kau he investigate, ke whaunga ai lipaanga kākā na e whai i New Zealand, o si ai a si whamiri toko lahi. He nau ngahi paanga. Pea mo e a ipe, na os Asset pe TV, mo Barbara Drenma, pa na os Asset pe he kualo full out te ungai formu, o whekau aki pa mo wo o refunding me small tribunal. He? Koe tau tu koe tai mini, o kuyai ai toko whā, o ku nau tali hopo, he mahina katu u. Pea moau o kou tali hopo pa mo i kukulupu, a mele hea ai lele vāwe. O kuyai e toko taha o ku tali hopo pa mo i kulupu ai tole se si. O ku mo osmea i pe ku upou si, o ku nau tali hopo. O kuyai mo i toko taha ku os approve mai he small claimee ke tali hopo pa mo ana whonua. He? Koe tau tu koe tai mini, e ke whaiha te full out a ngai formu, kai tatali ke tau foki ke tau levo ua, he? Ai ka kai koe na me tongi tupe, o ku nau whee mau ke full out e nau ngai formu, ke nau o hopo pa mo ofa sia sao. Koe kulupu koe na e tongi tupe, o ku os mea ipe, ku os iai pe kakai, o ku nau tali ke nau whai ai complaini, ke whenga aki pa mo ofa sia sao, he ne hanga whakotu e kulupu pere meni ai tongi tupe, ko tau mea i na tai le sisita, pea ku nau he tuunga he 2 miliona i New Zealand, na nau hanga o vahe kakai, pa nau hanga tae vahe kakai. Koe o ku lahe ungahi mea, o ku pau ke hanga whakama opo i, kau ke TV, he, ungahi mea ko ia, kau ke TV, ko ku whaka amu, ke hanga ai haku petition, ke lele atu ke unga ke voti mai haka homo ungahi loto, ke unga ke tokoni ke komresi. Koe kakai koe na o kunau tali hopo koe na mo i ka ulu wheke ko e ni. Ai ukulupu koe na
tia fine mo ka kai ko ia mo tatali pe ke mau levo ua pe tok fai leve ta ungai hopo ko ia he pa mo ka kai ko na una fie ma ko na ke na report mai pe te na fai ha complain whiunga aki pa mo na ungai kulupu hange ko tongi tupe ta tok fai pe ngau e ko ia he levo ua ko ku whakaamu ke alu kotoa pe ku ngahi kulupu ke TV. Koena ku osi whai e ngā ue he TV ke kulupu e tongi tupe ka ofa sia sao pa mo tō masi, ofa noa, pea mo ana whanua, pa mo whale ako pepa. Ko I believe ko foi toko wha ko ia ko kau et meni a tilila na ne whangotu umai me Amerika o nau hanga popo i ai lipaanga ko ni ai tongi tupe ni usilani. Ko si kakai ko na na osilaunga mai ko na ke tongi tupe mo tatali pe ko inga na whai mai ai New Sea lolo tonga e tau kei lockdown ni pa ko alwen ke wike wha e tau lockdown ni ka mo tatali pe uinga e whaia tupe tokoni ka ki mo tolu ai tongi tupe. Ko ilo pe ko tongi tupe ko kawi a ngai kulupu na lesi sita lahi. Na nau kamata me whaafe ni mange au pe nau holo i foleva e nau platformu me nau sistemi ke uafe ni mange au. Pe ko osi meai o kia e toko taha e tongi tupe na lahi ene li mahalo pe ko ene wha mano. He? Fupaanga lahi ia ke tau ke kupau pe ke whato koni ke toko taha ko ia. He? Nas aso ate toko taha he TV ke tongi tupe na si whai ene launga ko ni maafe. Ko tu ko he taimini o ke te whainga uia ka aku te paanga. O ka pau pe e o hopo pa e lava leva e melehea o totongi mai hakonga pe e kua mano. Pa kou whakawhetai. Ka kou ngāu he taimini o kou whie mau ai lao ai Commerce of New Zealand pa moe Small Claim Tribunal ke nau whai maa ngāu e ke kakai ko e ni o nau whie mai rifani. O kou whie mau ke whai mai Commerce iha nau ngāu e ke prosecute kakai ko e ni ke ngā ke nau take action ke nau mea ko ni nai whai. Ko na uhinga na uli paanga ko e ni kumu osi ilo i pe ai fo ngā. Na uli paanga ko e ni o whokotu e nau foi ulu feke, hange ko melehea. Ko melehea, ko kusia te ngahi aho ni, ko no mali ko hei mishea, na e tuu i o lunga he peremeni. Aia leva, na wahe leva uia hei mishea, pa wahe mo toko taha ko ia hei mishea. Ko tuu leva e taimini, o mo ua mai leva hei mishea ia ka au. Ko inga nau wahe ake kua mano a hei mishea. Pa ko ulu feke ia e lele vave, ko hei mishea, na tala koe na e melehea ka te au koe toke tā na ne li e ne tolu mano. Koia? Koia melehea? Koe foi tu koe ni mo ka ulu feke koe ne taimini, na e lahi e nau threats mai au, lahi e nau tā matala mai ha e nau loea, hau e kau polisi. Lahi e tā mai kau polisi ke ko ha mea tua e nau ngahi ulu he ku page, he? Pa koe mahina e ne hiva, o te keke hau halau ia o to o au mo mau api pe to e ku ngā ue, he? Han koe lau ma piane mawhile o. Ku mo osisi o pe uviti o kau ke make mo piane mawhile o, he? Ko uhinga e make ko ia mo piane mawhile o, ko alu atu mo ngo mo atu a vai, o whekumi e na wifani na e taha mano, na nataki ni maafe. Pa tala mai lewa piano mawhile o, tene totongi ai kakai ko ni a kosi, pa ko a kosi en ko osi, o te keiki o mai e piane mawhile o ia nau paanga. Pa kuloto lewa e ngo matu ai ko ni ke awe piane mawhile o ke lao, ke uhinga ke nau hanga nau tolo hopo ke whaunga ko e ni. Ai au ke nofu koe piane mo ka, he? Ko uhinga lewa e nai whai koe fo i ke koe he molo,
Pako he ilo pea piane ia he ilo pea piane ia whakapo uli o ne kape mai au ko ngā ko whiata whekume totonu mo mo oni. Pana as whaipe ngau e kau polisi ka piane mawhileo, pana na oanke warning, a piane mawhileo. Ko whia koe ka ulu wheke ko e nā he tū he taimini, Ko mea ko itai, ko mea ko itai ko ke ki aha whaka mole mole. O ke nau live mai he TV, he Facebook ka. O kole whaka mole mole mai ke kakai. Hange ko nau tu waki mai e nau ngahi polo kalama i January o au mai ki September ko ni. Ko anu ko nau tala e nau toluia nau kaya e paanga aliwa manu, e ni ua mano, pa nau alawia o kaya e paanga e kau muli, O ke mo one tala noa ko ia, Ko mea o ko frustrate ai, pa ko mea ho ku ngai atamai, ko e tau puhi hole veve, pa ke tau lea ake totonu. Ko ia ka ulu feke, he liwa manu, Nau posta te foi video a liwa manu e ne hanga koe na o ai koe na sistemi o tu waki mai. Talu e mahina e hi vaeni o te keke lea ma liwa manu ke mau kulupu ai liwa manu. Tala leva e liwa manu ia koe kukulupu. Koe LM2, koe hingoa a liwa manu, koe mea LM2 ai. Nei keke whaka hangawia ai ha kukulupu, pa nei keke hangawia Koe ku mea nai whai nau toko ni a liwa manu, pea mo mele hea. Ke whai ha whakalelei ke na waka koina na nau whakotuu, ko ui ngā ke mawai ha wahe ai si kakai koini o ngoto koini fu mai na hiva koini. O ku whai kekehe ai eti meni, moa taha, o ku aluatu peo sio ke kākā, pa mo tae whai totonu, kai kei vivili pe ke whai totonu. Ko au, na huatu ia meleheana e lahe mea nau sio lahi ki ai. Nei ke whai e melehea mo ne kau et meni hangau e totonu. He pau whekumi lewa pe koe haa mea uliliwai pōtā. Koe haa mea koe ke re-gift ai ka kai koe ni he nau mile mila ke vahe ai hatoko taha he wike koe. Na e vahe pea melehea mo no mali ai fo i toko wha he ono afe he fo i aho e taha. Ko mana tu i lelei. Pa nau alu atu o whekumi he aho taha, ko whia ngahi tolu afe koin ku pau ke re-gift ke sila. Nei kike o mai he mise ai ha ne tolu afe ki loto. Nei alu pea melehea mo ne ono afe, o whai ake ono loto e ne alu holo te i. Nei alu pe toko ua melehea Christina, o mo ne ono afe. Se teki. Koe mea e koe o kou vivili ai, pe koe haa mea mo kākai. Osi ko ia, o koe ke mo lea mai totonu. Pa koe mahalo koe mea o kou wei ai hau ki atamai, ko i ngā o ku mo laivi mai, o tohi mai, ai loi mo i kākā, pa ke hanga wia o koe te hu mai peha te volo, a pongi pe koe poni, ke ngahi mea ko osi ai pe ku u mea ia aku. O si ai pe ki mea ia aku ke ki whana e te volo ko ia. Ko ia? E ke haa te volo ia. O sia mai hoku ata mai. He ku o mai o tuwa ia hoku leo. Ke ulea ake mea totonu. O mai o tuwa hoku nima. Ke komiti ake mea totonu. Ko ia? Ko ia kakai tonga? O ku tau nofo he ungahi aho ko e ni. O whe mai o tuwa ke tau whaiha ngā ue. E tau mo ui ha whaunga o ku totonu. Ke toko ni i ai ho tau whanga ki i whaamili. He whaunga o ku totonu. Pako usio ngai ahoni. Mahalo ko au pe ma ki toko whiha o mau mai totonu. O ku mau whie lea pa o mau whekumi ke totonu. O ku lahi ia mau tolu ai kakai ulu wheke. O te o si atu mo i kakai li paanga, o ku mou kei pulia pe, o ku mou kei toi pe, o ku mou kei humai pe, o mo ungai page loi. Koe mahina ne hiva e whetakai mo i ka ulu wheke ko e ni, Ku o si tamate i ato se la peti, O si mai se la pete mo o ni, mo i totonu, Ko kolat ki ka ulu wheke ko e ni, mo holi mai pe mo tolu.
Tau kepe ke iai ha aho, ku tau woki fale hopo, o tau ilo lewa mo oni, ko haina e kai haa paanga, ko haina e vahe me paanga ko ia, pa mo ungahi mea ko ia, he? Oku, ne keke o te live atu ko inga, nau pehepe, ku ta osi mai mahi no mo ungahi mea ko ia. Ko na ko os alo atu Asia te TV, he? Os alo atu Asia te TV, ko na ko tongi tupe, na ku mo osi sio pe, o kuna os halaia pe nau tolu. Halaia pe a ofaia ko ne fusi mai pui pui ke ka lea mai ke TV, he? Halaia pe a tō masi, au inga koe mo oni pe na promote tō masi ai tongi tupe. Ke hawe kakai o rikuti mai kakai ke nau wahe me kakai ko ia. Ko ia? Ke tau ayange tau ki homo e ka, ke tau ilo ai keimi ko e ni. He? Ke tau ilo ai keimi ko e ni, ai tuunga ai keimi ko e ni, na lau koe ne ka ulu feke ko e na, ko e keimi. He? Ko pehe pe ku ose keimi, tau mahina hiva eni, pa ku tau lockdowni, pa ku fie mau e kakai e nau si paanga. Ko inga ke totonga ke nau ngahi mo ua. He? E nau ngahi mo ua. Inga koe paanga o totonga ke tau nofo anga, totonga ke tau mea kai, totonga ke tau ngahi mea lele, ke tau lele ai, koia? Koe whanki mea koe ke tau sio koe ki ai. Pa tau te whakau te tau tukua te ka ulu wheke ko e ni, ke nau woholo nau tolu ni usilani he community, o whai holo nau whaunga kā ko e ni, he? He whaunga tae lotu, tae whai totonu, ai kakai koe na ulu wheke koe na o mou kau he ngahi siasi, o ku mou take he ngahi lotu, he? O ke te whemai kakai koe ni ke nau nofe community, he? Taimi ke ave kakai ki tonga, taimi ke nofe kakai, he? Kakai koe na anko melehea o citizeni, atu ka moua citizenship, he whaunga he loi, he? Ne ke ilo mai internal affair ia, o ku mo money laundering, o ku mo fraud, Pagapau na nau ilo ki ai, e ke ato mo citizenship ia moa, he? Ko ngai mea koe ke tau sio koe ki ai. Ui ngā koe nofo ka ulu wheke koe nau katai mai tau tolu, he? O nau katai mai tau tolu, ui nau pehe, kui ka tau atamai, pa nau pehe, o tau tō, he nau ngahi loi mo nau ngahi kā koe ni. Koe mea o ko vivili ki ai, ai kakai koe na nau kau he li paanga. O ku tau lotu, o ku mou lotu, o ku mou whia mai totonu, mo oni, hange koe whina ngalo o tua, o ne tala mai ke tau whekumi ke totonu mo oni, tau lea ake mea totonu, tau tokoni ake tau whanki receipt, na tau ilo, na tau oate mea ko ia, kakai koe na mo osi vahe, mo ki whakau ange, na totonu paanga koe na ke mo mau, pe koe paanga uli. O whawhang ako mo whamiri he ngai aho ni. He? Koe paanga iwi ai kakai. Na e vahe ake ka ulu wheko ni mo tolu. Pa te mo pehelewa e toi ngai iwi ko aki whia. Ko pau ke nau take responsibility ai kakai ulu wheke ko ni. He? O koe ke whemaa ke nau aha ke pompongi o nau whemali e nau tolu. O to mai paanga ai kakai kona na mo to e nau paanga, o whakataho mo api kona na mea, pa mo o to mai upaanga, he kou ilo, lahi pe upaanga na mo tanu holo, mo avi holo mo upanke, he? Ko koe ka mea au ke whekume au ki ai, tuke komo e sie ke nau whekume nau tōnga he mea ko ia, he? Ngā koe ka polisi au ia. Pa koe te mea koe o kou whema koe ke ulea atu, o kai ke whakasesele, he? Koe ka ulu wheke, ko nau tala ko whakasesele, he? Osi koe ako nau tala o ko mihi mea kona. Osi koe ako nau kau noa mai he ku ngahi u mea ia ako he taimi koe, he? Koa melehea. O te ke lea mai koe ko api, he neki ala kai haive a taha ko ala ke mpolo aki, he? O koe ka pisi nisi a koe, he? Ko melehea foki nau sanga tuli me ne kulupu koe na ne online ni koe na ko top ni, he? Na o sanga tāpe ke kausi aina,
ave kai kua mano e receipt pa nai tuli pe hene company a melehea he ua ono ko e peleri. O ta inga ua au ke ahoni. Kau kei whai pe ai ki hu o loia a melehea mo ene whaunga kāka. He? Au lewa melehea tō lewa he nau fusi tepu lewa nau api. Ke unga koe ha, ke unga ke toho insua koe nei Amerika. Ke ne mai uangiau ni manoa he aho. He? Pa koe na kumo osio pe ke tu unga melehea. Ko feia melehea he ahoni. He? Ko ngai mea koe ke whakaukau kai ka ulu feke. He? Mo nofo, pa mo mohe, pa mo nofo osio, ui ngā koe taime o tua e wawe pe. Pa mo i kakai kona o kung mo kau kona lipa angai. Mo nofo pe mo tō luia o fe maali e, he? Mo no pe mo tō si o TV ka u update. He? Ui ngā ulahe taimi o kuike te tokanga maha tahai e he kau lipa anga ke na ungai pa anga. He? Pakapau kuike mo tokanga mo tolu ko mo ngai lipa, ko mo ngai pa anga. Ku pau pe ke tokanga ke pa anga. He? Ui ngā koe fua mano fu pangalahi, uki family. He? Mo tokanga ko mo pa anga. Mo tokanga ko mo wivi, mo kakava na mo ai aki mo pa anga. Ho mo hu ke kakai ko eni. Ko ui ngā koe nau tala mai ke tau investment, hange ko tongi tupe, ati lila. Tala mai o mai kakai o investment. Loi ata. Na nanke meetingi e tong tupe o kape ai o make problem ai. He? Pa na os ekan pe ka nau tolu kumu osi laiseni. He? Tala mai na to iyo os laiseni. Os laiseni nau tolu. Ka ku ha mea ha mai he TV he ngai ahoni. O te keke laiseni. Ko ha mea ha mai he tongi tupe he ngai ahoni. Ko ti lila ena o kola o lope Amerika mo ne futaha ua miliona ke ne totong ke kakai chepta mo ngai mea ko ya. He? O ku iai pe tau lao. O ku iai pe tau lao. Ko mea ko loto ki ai. Ke ki ilea mai aha ulu feke o whakamole mai ke kakai. He? Kau sai pe tupe ke na mau whetakai pe mo nau tolu. Ke mau whetakai pe, ke nau kape mai pe ka te au. Ha umo nau ki i whamili o whai mai nau whanki lau. Mo wo whakapoto mo ngahi whamili kona na nau kai paanga i kakai. He? Ui ngā teu tākat pe mo tole ako toa pe ka tatali ke hu mai ko mai si whanau ngau. He? Teu tuat pe mo lai tae fu toko ono noa ko ena fu kulupu e ua noa. He? Paku os mea i pe ko ye kakai kuna os hola ki Australia. He koa? Os hola ki Australia. Ye kakai na ki ka anga risiti ke si kakai ko ni ke whai aka nau te toko ni ke small dry bureau. He? So ke whai ngā kāna nau whai. Ta e risiti. He? Ke nau o to e nau tax. E ukakai ko na ku ukakai ko na mo wahe ko na ka ulu feke ko ni. Ne ke mo to mo tax. Ha mo donation ko ya. Na mo foi to pe mo ta mano mo uvahe o mo ko mo ngai api. Pa mo sio mai leva anga mo panga na mo mau. He? O ka pau na vahe mai mel he aku fu valo kilo he. Hanko palani ko na fai. A fio tua na to ne te to pe ku mano pa te whakafoki a te ai paanga ko na mel hea. Ko inga ko sio ke vahe ake kakai ko na. He? Ko mea e kakai ko na na os vahe ke mo ki whakaukau. Ko ha mo mea nei ma wai he paanga uli ko ena nei o atu e mo ungai kulupu. He? Kau hange ko lau ko mo si pau pale ma mo tol. Inga na mo ape mo tol le sisita pa na talat ka mo tote mo vahe pa na mo no ia mo tol he na mo kau he vahe ko nei kakai olunga. Ko si kakai e nia o ku ngoto ko si kakai ko ni mo na paanga na ato mo vahe ai mo tolu. Ai aku osi ai aku tos tala noa fai lockdown ni ai malo ko pule lulu pe e te tau levo tolu. Pe mako wike ka hau te tau levo ua leva.
pa e awa lewa ai puleanga, pa e alu lewa e whahinga koe na wo hopo e maina katu u, o si maat peo mo ngai tohi me small dry biro, pa koe whahinga koe ni na o so mai koe na o nau lesisita mai e na u ngahi se niti mo ngahi mea koe yake na u application ni koe ni na e full out koe ni au ho mau api, te toki awele vaia ke o atu tai piro ko mo tu asila ho mo a hopo mo ka ulu feke ko ya ai tim pai ni mo ngai mea ko ya ko mea ke mahino ke ka mo tolu mo ka ulu feke e ke tu ata lai taha ulu feke o ka pau ke ka evidence pa pau ke ka proof ke tu ate lai ta e feke ko ya na ia fine mo tu ana vivili ko nga ko tu at ko ni lai ta ko fine mo tu ko fai ako o ku lahi kakai ngau ngau he pule anga ngau ngau he pule anga hange ko housing corp o lahi ka ulu feke ko no ngau whakalele na ngai fale kai na wo o lahi ngai kakai ulu feke ngau o lesisita he ngai molo hange ko piane mafileo aulia lesisita he Westfield Mall ko maloia alu koe piano le sita Westfield Mall totonge ua afe malo e aho pe koe wike ka gige lava ko hau ko totonge o kakai koa pa koe mo whanongo mai na talange piane mafileo ke ki motua ko sifa tene hanga totongi mai ne paanga ne ni maafe pa ko se pite mai te ke ange piane ane ki se niti ke ne bank account ai fufifine kona ko piane mafileo ko piane mafileo mana tu ya piane mafileo ko ne le ape ko kape pe ko monongo tu ko ne te ilo ya fo ile ta ke ne fai ai fufifine kona na alko ke mo ya elevator he ne fufale ngawe mo ai mai no ka ulfeke na ate kakai ko eniko mo ungahi feitu u na natpe mo na loto ko na tolu na toko ni ho mo finga kaka ka pana ki kaka kai ke ka mo pa anga ngai ahon ko na ke te ala mele he ia o kai he steakhouse i mana kau ko unga ko ha unga ki ta pa anga pa ko ki fine mo to ko na ko mele he e tai mahino ko ne vaka ne fitungiao ni manoa ngoto iti sema te kape mai leva tamai ko te tala mai leva ka ko foi tapua kieni hu mai he vaka ko na tahafe hu atu leva mo mali atu ua mano ko na ki ai tala mai leva mele he tioni ko foi te tapua ke ne taha ko ni mangeao pau si hu atu ai mo tahafe mo se ai ua ke ni mangeao ko ya osi ko ya te alpa melhea fo tu mo ne ki kulupu te au mo te foi toko fitu ki kulupu te au ko ya tala mai alo fo tu ki kulupu te au ko ni ke unga ke wifani mai ka kai ko ne mau waka ko ne tahafe mo ni mange au mo me ki te lava ko melhea totonge ka kai ko ni ko ia te alpa ko pirisone ko inga ulahi o money laundering lahi o money laundering pe ko fe mau ke mo tolu ka kai tonga ko tu unga ko ne ka ulipa anga ko ni na flawed they were involved ko na ulipa anga na fai ake flawed o hange pe ha pe melhe ya ka asi ha fu mano ma panke te mo pe e hange panke ko ya tuku ke ha melhe e ne fonga kaka mo ne fonga ka ha I kai e ave panke a melhea ki prisone o alohopo moia ke unga ke tala e ne fonga kaka pago malo ia ko ka ulu feke ko ina kumo osi ilo pe o kumo osi ilo pe I wonder if you can claim our loss through our tax expensive Tioni. Then give these to the names of the ID. Iyo. Funaki malafu. Tau whainga ko e ni.
Ko tawo ko ni ke ko inland revenue ia te nau tokanga na tolu o fai ai ngaue ke kakai ko ni na fotu e na lipa anga pe na nau totongi tax pe ikai. Pa ko os ila wia na ki nau totong tax nau tolu. He? Na ki totongi tax pa e fai leva he te nau work together leva e commerce pa mo inland revenue e fai ngaue mo immigration ni e fai ngaue mo housing corp e fai hanga au e me kakai kona ulufeke kona o nau whakalele fale me akai take away na nau whakalele pe nau pere meni he lesisita he fonga he takeaways he hange ko liwa manu he na ne fai ne lipa anga he fonga he lesisita ai fale kai he liwa manu mo no mali na fotu e liwa manu e ne lipa anga tolu ngeau lesisita te haupe mono malia o la manu o te fotu e ne lipa anga o le sita fitu ngau ni manoa. E ngo ki mātua ia ko ia. He na take away ko e na ko hamonga. O te ang ki mātua. Na te ai na take away pe he I otahuhu ko e ua noa. He? Fotu ia he fine motua. Ulufeke ko ia ko o koe ko tupou ko lose helu ko lose helu fotu ia mo ne motu mo ne mali ko ia ki take away ko na ko e ua noa I otahuhu ia on ki matu ai tahana to hu mai ke kulupu o mau ai ko ua noa he na taha valu pe taimi ko na atu ko ki he na taha valu pe taimi ko na huat ko ke TV ka ko taimi ni ku kulupe ua noa o asi mai e on ki matua koe na ko tupou pa mo lose bo mea. Ka koe whakaoli, ko inga ko nau contact mai kau, pau si talanka nau tolu e uhinga o nau asi e koe ulisi. Osi pe koe aku nau pulia nau tolu. Osi koe aku na osan to au me Facebooka, me Messenger, pau kiki nau te tali mai nau tolu ha aku talatu ha aku ngahi whekau mo nau tolu nau foi disappear pe nau tolu out of the earth pa tau pehe lewa koe ha koe tuli tonu hia he na os ilo ko mau nau tolu he nau kai paanga pa kui ta nau mea ke nau lea mai oku sai pe ku ngā we aku ia oku sai pe ngā we aku ia ka ngā we toko taha pe au ia oku sai pe ia ui ngā popo mai pe lao ia ke ngā we popo mai pe TV pa ko os ilo pe fonga ko na ai kautonga ho mo ngai fonga ke o ku mo taake ngai family o mo taake ngai family o te mo taake mai ko ki fine mo to ko na ko sei la peti tu o fiha ene hu mai mo ne page pu lo ko ke hu mai ma page toton mono ki mali ko ki motu ai nei how me tonga kana o sia ne criminal record e motu ko na sei la peti ai tau vivili leva pe kai fonga na how ai motu ko ki New Zealand ni he na o sia ne fule koti tau ila pe ko mau pe tau le koti me au ke tau te la fo lau tra holo ka ko ki me ape na fe mau ko na o sia pe ke ki live ko sune pe ko kata o inga ko ku ai tu ko ka ulu feke e ki taimi ko sune ku fu loto mama ko ke ka ulu feke ka mahalo pe na si sai pe fan ki live o si to konia ka motol ke o te moteo ka ha ngai kulupu ka mo nofo pe o kipi pe o mo ki koini pa mahalo nei au ngate fan ki live ko ya ka motol pa na mos ilo pe na o sanga pe o talatu ko tongi tupe e mate pe tongi tupe pa ko tongi tupe na ne o si mate pe ne o si mo oni pe kulea ka ofa sia sao na o start ka koi ke hanga o ta ofi ho lipa anga ke o te hanga o fai ha lipa anga pa ka pauna ke ta ofi o lipa anga te ke hanga leva o whakamalu leva ka kai toko lai ai si ka kai ko nuku na ngoto ngai ahoni ko inga ko koe mo tō masi, mo ana whanua, mo whale ako pepa, na mo kai e iwi ai ka kai. Ko whale ako pepa na se ai ene ripaanga, na keike ne lesi sita o anga visit ke ka kai ko ni. Ko ni mangeau ene lesi sita, a whale ako pepa,
O si pe ko ia ko si ata ke leti o he language week he last week. O asi ma fale ako pepa ia mo ne fo ita avala o promote mai language week ai kautonga. O koe ke sai mea ko ia. Koe ha mea ka wai alu koe fale ako pepa to tongi mai ho kakai. O te ka ko lea mai TV o ngā ko o mau inga lea whakatonga. He? O ngā na ki ko ia scam ai kakai tonga. Na ki kai koe mo ui mo iwi ai kakai tonga. He? O ke te ila pe koe ha mea te whake ka ulu wheke koe ni. Koe no taha pe mo nofo whe maalie. O ngā te osi pe ngā we koe level wā pe. Te oange makat katoa ke pule angahe na aike na o mai he taimi koe ka koe level ka koe tau lockdown ni. Awe mea kat katoa ka ngau tolu. Alu le whahinga ko ko hopo ko he small dry bureau. O hopo mo kakai ko e ni mo apply ho mo small claimi. Ko ilo pe ko small dry bureau. Ko tau wo pe mo ka ulufeke ko e ni. Pa te tau whenga lewa fo i mea ke solution. Ke tau whenga au e whakataha. O ke whaiha ke he whale hopo ko e ni. Ko tau whenga lewa ke tau tala noa whakalelei. Pa tau aia fo i solution. Hange ko melehea te mata noa lewa pe koe whiha koe melehea te lawa totongi mai ka au he wike. He? Mo ngai mea ko ia. O koe ke whaiha ke he small dry bureau. O mo wō pe o tuu hange pe koe whale hopo. O mo tala ka nau tolo mo ngai loto. O mai o mo ngai risiti. E iai pe loea. E iai pe toko taha whakatonu lea. O ka pau o ku mo whe mai utoko ni. Te lape o almo mo tolo whakatonu lea. Ka mo tolu. Mo ngai mea ko ia. Koe ku whainga koe ni ke palo palema koe ni. Ke o ngā ke ue te iaha pere meni. Ke hau he kakai koe ni o te si whaia ngā ue. O si te kakai ha tau whanki i whanau hangai au. Koe mea ko whainga i. Ke poto i kakai koe ni. He? Ke nau poto a o whaia ha me au tau. Tuke o mai o kai e iwi ai si kakai tonga. A tau tolu, koe kakai tonga pe tau tolu. He, nai ki nana tolu o whaiha whe ki kakai muli. He, hange koe lau mate pe tonga i he tonga. He, ngaue pe ai tonga. Ka koe, people can provide the receipt for tax purpose. Iyo. Tatali ke tange ke inland revenue. Ke ne talamain leve inland revenue. Pe te mo lava o claim mo tax purpose. Ko hinga pe koe donation. Ka koe donation ko ia na tau ilo pe na illegal e tau oko legal na he lipanga ko ni. Ka ko ai ki e ka nge ke inland revenue. Pe te nau lava pe a mo tolu mo ngai VCT. O mo claim ha mo donation ma nau tolu ko hinga na ate kakai ulufeke ko ni mo receipt. He? Ke mo claim ai ho mo ngai receipt ko ya. Ko kolat ka mo tolu o ka pau te ke maha mo ngai receipt. Mo whekumi ko mo tohi panke, mo ngai transaction, mo screenshot e ngai mea ko ia, mau inga ngai mea ko ia, ke tau ngāwe koe nuk whai, he? Ke mo screenshoti, pe mau inga ke tau ilo ngai whetu o nofai ka ulu wheke ko e ni, ke tau tohi e nau tu asila he taimi koe te tau ate ko ai koe tau refani, ke ave ngai aho hopo mo fo muka ki nau tolu. Ke nau ilo, ku ke osanga serve nau tolu i he whale hopo, pa ku pau ke nau mai ke hopo. Ai mau inga ke mo kipo mo whanki receipt, koe kakai koe na ku kai koe na ke maha mo receipt, te mo lava peo whakamatala ngutu pe ke commerce, o ka pau mo whie mau ke mo matala mo story, o talanki commerce, koe toko taha koe ni an ko whale ako pepa, hange ko ana whonua, na kike na uatka mo tola mo ngai receipt, pa te mo tala whakangutu pe ka ki nau tolu, ui ngā ko evidence pe ia ho mo tala. Pa koe tala ko ia, ku pau ke mo lea ake totonu, o ke whahaloi he whale commerce, pa o ke whahaloi he whale hopo, ui ngā ku ta os whakapapau he toi tapu, te tau lea he mo oni. He mo ngai mea ko ia.
Ko ia, ko funaki malafu. Yo, Saipe, if you can just call me sometime and we can talk about what you know with all the expenses and the loss, registered company, I would appreciate that. Funaki malafu. Yeah, so aya ko fia ko inga o ku ki alo pe tau ngā we o tau alu pe ke tu unga te tau iai pe aku tau ikuna e tau whanki ngā we ko ini. O inga ko na ku tau os ase TV pa ku os mea i pe commerce o kai kakai na kau he lipaanga pa na iai kakai ni usilani na nau whokotu he lipaanga. He lipaanga ka ko ini e peremeni. Pea pa tau tuku pe ke ose lockdown ni, ka tau te hoka te tau ngā we, ke si hu mai ka kaitongi tupe, ke whātasi ngā we ka mou tolu, mo si ka kai koe na oku mou kei nofo o whehui pe te mou claim ho mou pāngā, pe ko te mou tuku pe mou tolo mou pāngā ke otua, ke ngā ke tokanga pe otua tapaki i mou tolu, ka koe tau whou ngā, o tonu pe tau whaunga. O koe ke tau loto ke housia ha ngahi kakai, he ngahi lili paanga ko e ni, he? O tau whe mau e tau mo ui, ke tau wako me ngahi palo palema ko e ni, he? Hange koe ka ulu wheke, he? O ka pau o ku nau osi mea i na nau whai ai li paanga ko e ni, ko ngahi te whaunga ia, he nau lau koe na, koe nau tokoni ke kau masiva, he? Mui ngahi mea ko ia. Pa koe haa mea o whainga tae ka nau tolu, ke nau laivi mai, o tala mai e ungahi mea ko ia. Na e whaia e nau li paanga. He? O nau kole whakamole mole mai ke ngahi kulupu. Mo si kakai koe o nau whe mau, ai whe hui, ko whe ia mou tolu i ngahi ahoni. He? Ko whe ia mou tolu i ngahi ahoni ke mo mai, o aiho mo palo mesi na mo whai, ke ikuna, ho mo ngai palo mesi. He? Aia koe mo o ni pia mo no taha, o ku os ilo pe ka ulu wheke ko ni nau halaia. Os ilo pe nau toi nau halaia, ui ngā ui ke nau lava nau tolo ma lea aki ai mo o ni ka ke kakai, ko i ngā nau halaia pe nau tolu ia. O nau halaia pe nau tolu ia, pa ku mea ui ke nau mai no tolo whai mai lea ko ia. Mo tui o tua, he koe ka ulu wheke, mo tui o tua, pe mo ave mo ngahi loto ke otua, ke hange otua fra mole i mo tolu, ke iaha mo loto, ke mo ofa ke kakai, pa mo lea mai totonu, he? Hange ko melehea, he? Lea mai pe koe melehea totonu, he? Lea mai pe koe totonu, i ngā, o koe kakai tonga ko tau tolu, o tau lotu, o tau mai whakamole mole. Ka koe whakamole mole, o ku hau akia, you have to earn ai whakamole mole. He? Koe haa mea te whakamole mole e au ia a melehea, o ka pau o ku lau ma melehea ta aki mai au he ungai mea ia o ku loi. He? E te ausia e te matalili a kita. He? Koe mea u tau whe mau ke lea ma melehea mea u totonu. Io nai mo oni pe, nau talange pe ka tioni mo no mali, na ia e toke tā, na li mai tolu mano. He? He kulupu. O ko os ilo pe fai ke ai toke tā mo i fai whikau. Eh? I know the difference. A whio e whotua ko lea i a melea. Na ia o kia i toke tā, o ne li e tolu mano, osi koa ko os ilo i toke tā koa, ko hei misea pe. Ko ulu wheke ia ko i misea, na i tu uhe mau pe meni i olunga. Ko whakamalo atu he ngahi tokoni, ngahi lotu, e kusi family, ka maa fok mo tolu no kotoa. Ko te whekume toto anu o koe ke whaingofu pa moe moni.
Ka ko whakawhetai. Koe mahina ni nima e hiwa ko sepi te mai. O kei kau mai pe o tua moa. Mo ki family. Ke unga. Ko whakaamu ke waweni mai pe hatai. Ko tau I kuna e tau wheme au. E toto no mo moni. Me kakai koe ni. Ke unga ke tau move on. Ko se mau ke move on eh. Os mea whema au ia ke hoko te uki mo ui ke whema lie. Ke ua te hau ha ulu wheke o lau mai ka au he po uli. O tā mai o kape kape I mai au. Ko inga hau ko whema I totono. Pe ke ke hataha ia. Au ko kumali mo family mo whanau. Tinau lava. O tala mai ke ulongo. He ko whema o e totonu. Pa koe whehe ui lewa. Koe hā mea nei hawa I si kakai tonga koe ni. E nau ngai tōno no koe ni o si o mai o whai e platform. He whaunga he kākā. O si I tō ai ngahi mo ui. Ai kakai. Neke ke mau e nau mai. O si ai e kai vai vai. O ku nau whe mai nau pānga hi ngai au. Musi kakai polio. Futai off. Futai off au pito. O mo mea nai whai e kakai ulu wheke koe ni. Ka kwange ko lau. E ke tahe hahao I mamani. Ku tau osi. Everybody's a sin. Ke tahe e perfect. Ke tahe hahao I mamani. Ka tau wako me ngahi mea. Na tau ilo o ku hala. Pa tau whenga ke tau hanga whototou e tau mo ui. Ke te whaia hanga hi tokoni. Ke ngahi masi wāmu I kakai. He whaunga he totonu. He whaunga he ofa. He whaunga kotoa pe. Ko ngāwe ko ni. Ku mos mea I pe ati lila he tongi tupe. Nai tala ko tongi tupe. Ko tokoni ke masi wā. Ka ku asi mai au ni. Ne ke tokoni ke masi wā. Nai kai e paanga e si kakai masi wā. Pau hange e pe tu ko ia. Poi tau tu ko ni moi kulupe I wanoa ko ni. Ko whaka amu. Nai ia haku paanga. Ke mau e loto. Ke wahe kakai ko ni. Ke wahe saki vai. Kakai o kunau si I. No foi whaingata ia. Si family o ke mea kai he lockdown I ko ni. Ke lava totonge nau mea lele. Ke lava totonge nau ngahi api. Ka koutuku pe makat katoa ke otua. Ke ia aho. Kune hanga tali. E ngahi tolo I mata. Ka ko whakamalo atu mo ko mo ngahi lotu kotoa pe. Ngai lotu mai ko ki family. Whakamalo atu ko ngai family no kotoa. Mo ngai popo mai ka te ai ngau I ko no whai. Pea neongo pe.
Koe ki le oi toko ta. Ok ne fe kumi ke totonu. Ka koe o tuai. Ok ne mea e mea ko toa. Hoku loto. Ke ofa tu ka mo tole si ka kai koe na. Ne mole mo ngai paanga. He whaunga ka koe ni. Ne whahi ka ulu koe ni. Tau tuke me katoa. O si pe lockdown ni. O ka pau mo te whe ma o ka kai. Ke mo full out, mo formu, ke mo wo, ke try biro. O ke atape matapa e tokoni. Na os ilo pena e. Ke trolaha ka kai na e hao ke ku whakataha. Panau ki i panau ki i tahe ke mo mai. Kau ke o mai pe o tuai loto lahi ka te au. O ke iawa pe matapaha ke tokoni i moto. Tau lockdown ni pe, levo wā pe. Mo tā mai ka te au, mo add mai ahu Facebook ka. Ko i ngā e kei no e ku ngā we. He te wange me katoa ke pule a ngā ke nau hoka te nau ngā we anau tolu. Kau hi, kau ki toko na peka mo tolu. Ke mo wo, ke small taipi ro, ke mo wo o hopo me ka kai ko ni ke mahe mo whanki i pānga. Koe ki tola te au koe whupanga lahi. Pea mo nima mano, ua mano, taha mano. E upanga koe ni. Kai tau tukule makat katoa. Koe ku tuko ne taimini, te utok live atu pe, he o se lockdown ni. Te utok live atu a maua hopo. Mo si ngai kulupu koe na unau teu e nau whanki hopo, he mai na katuu. Ke mo sio mai, pa te mau ilo le pe ka mai whaunga ki hopo ko ia. Pea pa tau tuku lewa ki he komresi ke nau whaento nau ngā we. He na e wholoa pe taimi ke uhanga o ange nau ngā we ke nau whai. Ka nau ke i loto si i pe ko i ngā. Nau whe mao pe ke ka kate uk ngā we. Pa te nau toko mai lewa hoka te ngā we. Pea kau sai pe. Tau loto lahi pe, tau lotu, tau whe toko ni aki. Tau mai o wha, pe tau mai whe toko ni aki. Pa tau whae me au totonu. Tau whe kumi ke totonu mo e mo oni. Ke unga ke tau mai o hangahi. Closure, ata mai, peace of mind. He, asi kakai koe na ko ilo lahi taimi ko whaalo ngā ue ai. Pau whapehe. Alo a ngā ue. Ka no pia melhea ia hona o api o maa whana. No pia o ke kea mai ia. Ke paanga ako whema au mo ki family. Ka kou tuku pē makat katoa. Ko ilo pē ulahi o mo kakai mo si ngā ue. Tau ngā ue pē tau tolu. Tau kaihamu pē tau tolu. Ngā te tau sai pē tau tolu. Ngai au. E hangi o tua o mai ka tau tolu ha te paanga ia. Ha te tapuaki ko tau whanki i family. Ko tau ngahi ngā ue ko ni. E hoko pē tau whanki i moko pūna te nau mai tapuaki. Tau whawhanga ake tau whanau ai ofa. Tau whawhanga ake nau tolu. Ke nau ilo ai mo o ni mo totonu. Tau whai ungahi ngā ue ko ia. Ko i ngā, ko tau whai ko i ngahi ngā ue totonu. Lea he totonu. Tau mau he o wha ke kakai. Whe tokoni aki. Ko tau whai ke tau otua. He? Ko ia? Ko tau whai ngā ue ko ia. Ai totonu ko ia. Ngā ko tau ofa ke tau otua. Ui ngā nei ofa mai otua ka tau tolu. He aho ko toa pe. Taimi ko toa pe. Pa kou ilo ku. O kou. Koe moni. O koe ke pehe ko wako naki mo mea. Ka koe hoko fo i mea koe ni. O kou wao whea mo e ki.
O ko mao fia mo ia o ngau ne o mai ka i vi. O mai ka e lea. Ke o te kape kape. O mai ka e whakanonga. Ke si kakai ko ni o nau ke mau. Ai vi vili e nau paanga. Pa ko vao whea mo o tua. O ne o mai e iwi ka te au. Pa o ne o mai ka e loto lahi. He aho ko toa pe. O ne hanga whakao whia mo ki family ke ua hoka whainga taa ke mau mo ui. He ngahi u whili ko e ni o ko wau si he ngai aho ni. E ke kia whili e hau ia. O whaiha mea ka tau tolu o tau whi mau te to o tonu. Pau hanga pe o tua ia o whakao whi tau tolu no kotoa. Mo tau whanki family. Ko ofa ka ngoto no kotoa. Tau lotu peke o tua ke tau levo tolu he pule lulu. Pa tau lotu ke he pule anga. Pa mo whaiha mo huhu. Ke whaka mo uia e si kakai he tau ngai whonuani me tau community. Ia, malo funaki malafu. Ho tokoni kotoa pe. Citizen Advice Bureau. O mulawa pe o kapau mo ongo i o ku mo o si he like lockdown ni ko ni pa mo te ma mo fekumi ke polo kalama ko na perimeni mo ka lipaanga ko ni te mulawa pe o ta ke Citizen Advice Bureau o kapau mo te fe ma o ha mo tokoni pe akulawa pe ke mo lea ko victimi mo tolu ko victimi mo tolu o inga na mo fou he founga he lipaanga ka na kai ki whakalao ke whakotu he ka kai ulu feke ko ni. Ko na glava pe he small type bureau o mau full out te mau fomu o tala ka nau tolu ai founga na elia mau paanga pa mo founga na mole mau paanga. Pa ko na kum na o mai aho ke mau hopo ai mo ngai kulupu ko ya. O te mo wiri fia ke mo ma ko inga ko mo pehena mo wo o li paanga he founga hala. Pa ke mo fe ma mo ngai family ke nau ilo. Ho mo li paanga mo ngai mea ko ya. Ko mea ko ni hange pe ko gambling. Hange pe ko tau ke casino o toi holo ai ko ke tau fe ma ke si o ma tau family ke tau va inga misi ni. Ka ku sai pe ya. Sai pe ya o inga ko tau mo uia o tau fo pe ngai mea ko ya. Ka na tau nau I lawia, nau ato hua te ngai kulupu ko ni, pa nau hu ko inga, na ke manu. Nau hu ko inga, ko tala mai he kulupu ko ni, e mele hea mo liwa manu, ko fe toko ni ke masiva, ka kai unau fe mau ke nau invest. Pa na ke fuloko yai hafu whakatoka ngai me pule anga, ke unga ke tau ki mea I ke pere meni, o ku ka. Ka kou whaka whetai hinga he ahoni, ku osi mahino ka tau tolu ai pere meni. Ai pere meni koe whaunga he kākā, pa koe whaunga tai lao. Pea nau kau lewe ngai kuluko ni, pa nau siu ngai mea lahi, na keke sa ia hoku loto ke siu ngai kākā koe ni. E nau ngahi platformu, mo nau ngahi lea, na nau tala mai ka mau tolu, osko ia, nau whai nau tole mea ta. Pea koe mea nau si whekumi ai, o tukua e kua mano ke tawhaaki. Kai atu e kulea ke kakai, ke ngā ke whaihe pule a ngā ha mea ke kakai ko ini na nau whai ai lili paanga tai whakalao ko ini. Pa koe te mea koe ke mou ilo kakai, e kei ke mou mo ua mou tolu, E kei ke tau mo ua tau tolu, ko osi alawia o tangutu mo commerce, na os interview au, na os talanka nau tolu, na kei ke ukawa ui he et meni mo fotu lipa anga mo ngai mea ko ia. Ko au ia koe victim, E kei ke mo ua mo tolu, Kei ke mo ua mo tolu ia, he whaunga ho mo lipa anga. Koe mea pe ke mo mahino I ka mo tolu. Te mo hao pe mo tolu. Koe ka kai koe na nau whakotu e lipa anga, ko nau tolu e mo ua, pa nau whai e flawed, pa mo money laundering.
ko nau tolu e mo ua. Ko tau tolu, ko kau victim, pau lewa ke tau ai tau tolu e ngahi evidence, mo ngahi proof, hange ko ngahi receipt, hange ko tau o whakamatala ai tu unga na tau iai he ngahi kulupu ko e ni, he? Talange hingoa ai toko taha ko ni na o atu kai ho paanga, mo ngahi mea ko ia. He? Ko mea e ko ke tau whai e tau tolu. He? Ai si kakai ko na o kumo whetoko ni mai ke ngā ue ko no ko whai. Ka kou whakamalo atu, tau pepe, tau ose tau ki laivi, ngā kou talato ki loto he whiawhini, ngā kou ngon, kou pongo eo kou ki sai lewa, ngā kou oslea ka mou tolu, ngā na e wholoa e koe ke te ase at ka mou tolu. Na whai ku pehe ka ulu wheke ia kou holau ia me ngā ue. Ka kou ke iheni pe, ke whai pe ngā ue, whakamalo atu mo ngai lot ko toa pe, pea tau lotu pe ke uinga, ke te hange o tua ai ha te atamai, o te sayang ke kau ulu wheke ko e ni, ke nau te whaiha nau te ngā aue, ma nau ngahi te whakamole mole, remorse, ke si kakai ko e ni. Ka ko hange ko i lau, na os ate taimi ke ka ulu wheke ko e ni, ke nau whai mai ha nau kole whakamole mole, pa koe mahina ne hiva, o te kai pe ke nau whai mai nau tola ngā aue, ke totongi mai refund ai kakai ko ni pe ko mrau tu te kole fra mole mole ai leva o se taimi ai ka ulu feke ko ni e ave leva na to ke lao ke hoka te lao mo na tolu pe te tau fe mali leva tau tolu ya ko ya o nga ku o si fele taimi na os atu ka mo tolu ka ulu feke ko ni ke mo fai ha me au ku tau fai ha me o ku totonu pa mo fai ha me au ku sai. Osi ko ia, ku mo hola mo tolu ke ngai whanua, mo hola mo tolu mo ngai api, mo whai mo tolu te mea o ku te asi mai ho mo fukaka mo tolu. O mo hola mo tolu. Ka sai pe ia, ui ngā, e maupe mo tolu, he tapa ko toa pe ni usilani o mo hola ki ai pe mo muli o whatever, he? Ui ngā koe kakai fraud, money laundering, koe paanga uli, pa pau pe ke whai halau ka nau tolu. O whaka mo tolo no kotoa, funaki malafu, I'm happy, o ke asi mai he ki laivi ko ini, ke whai mate tokoni, pa moao, ke whekumi ke totonu, ai si kakai masiva o Tonga. Ka umaafoki a New Zealand, mo Amerika, Australia, Hawaii, ko o whaka mo tolo no kotoa. Okay, everybody have a good day. Mahalo pe te live pe ka mahalo pe te whakapalangi ke o ngā pe ke si kaua pe mo tau si kakai muli o ku nau si o sia he ngahi lipaanga ko ini. So have a good night. Funaki malafu o whaka te koe. Hope to hear from you soon. Ke ta te tala noa ke ngai mea kona o ke si I whema o kona ke whai mo tokoni, yeah? Bye everyone, o whātu. Have a good night. God is good all the time. O whātu.